Good day, everyone. This is Robo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 13, verse 1 to 9 in Yoruba language. Obi Matthew Uyomi Ronyi Ikwera Uwo Ronyi Ovu Rite Iriri. Verse 1. Ve edeyena Yesu devrekpo otafe Ode tidiave oromare abadi. Verse 2. Ikwo boebu de koko brore Oda ro evure oko ode tidia Ikwo na ejobi de mudia ve oruto. Verse 3. Oda ta ota boebu ke aye ve ite Oda ta ne nige oke kako ovu enyara rako. Verse 4. Romokona emamo evo de shepiyo oromare igere emepra da sohro anyi re. Verse 5. Evo de shepiyo enure oraga asan robo ekpe boebu ojikrina edagwage kidie ekpena kodori. Verse 6. Okere onrin wonvari odebioro fikiride owo odewu. Verse 7. Efade shepiyo okrire iwe na gere ide dumu anyi we. Verse 8. Efade shepiyo oto esiri edamo emamo evo ujora evo ogba. Verse 9. Orowo ero ejonyu wekobiro.